All India Radio Imphal Media Wave Meter Zathum Somli Point Khat Kilohertz Gyat Som Gyat Leni Le FM Megahertz Zale Thum Point Nga Panong Ki Pongkhya Paite Program Hi Tunin Thuthak Lakkhawm Simna Le Ngaihkhiakna Latualleng Nahon Teel Khom Teel Ngaihna Le Prime Minister Man Ki Baat episode Somguk Le Gukna Paite Pawa Le Khiat Ngaihna Ine Dingu Tun La Teel Amasapen Dingin Gamlei Apaal Ding Chila Vi Siampu Sak Dea Hon Teel Tu Person mona Rex Paite in Gamlei nam I nipi te ading le Gamlei nam adinga kipya nam Seppatni adinga ahon te lahi ingai dingu Vangkhua Gamlei Apaal Gamlei Apaal hai bang nangare vino samte mama le di working tipalin tilpale moito Gamlei Apaal ning bangro nami All India Radio Imphal Christy Mawibiaksang in Thuthak Lakkhawm Sim Asama Tuilian in Kiamlam North Low Pethilawen State Sung Munkhen Khat Te Tuin Tum He District Somni Ila Thumapan Milak Kwa Valte Tuilian in Sukha A Mi Somni Ten Ahina Utan Tau He Temaji Dibrugarh Nalbari Le Barpeta District Te Atwak Nakpol in Pangua Tuilian in Lower Haiti Tamtakleng Susia in Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in District Administration Te Kyanga Relief Kema Omte Kitwa Pina Apoimo Bang Pedin Thupia North Sikkim District A Upper Jongu Muna Tuilian in Somlekwale Senior Secondary School a Hostel Building Society in Thuswak in Taklang A Yai in Sungkwan Som Thomlenga Te Subwai Phahe Nibang sa hiam akisoma vo azukzakin pasidang khota le akim le kyanga te in le lo in nak thakin thwaka tuilian thwak te pasidanga Public Health Engineering PHE Department building a swanin omo Jongu constituency a MLA Pinso Namya Lepcha le District Magistrate Tenzing P Kalem le Superintendent of Police North Ongmu Bhutiaten Apaita Pathiani in Tuilet Namun va Enkhiau he Zana COVID-19 case thak nga aom to kitonin Arunachal Pradesh a COVID-19 veini za som gyaleni phata
Zana ve thakte laka thumte Indo-Tibetan Border Police personnel hiwa Namsai le Changlang District apan khatwak hiu chi in State Surveillance Officer Dr. L. Tampha in gen. Amauti ahi le gamdang apan hongpai quarantine center omlel hiu a asymptomatic hiu hi state sunga active case za somni lekhat oma adam so mi som gokle mi khatin si na twak ta hi Zani taklamin Jiribam railway station a Bangalore apat hongkipan Manipur mi sangkhat Zani somnga le gyat pwa special train hongtung Amaute district aban banin health official ten screening bolo a haite zo in quarantine center lamzwanin basin payu hi Jiribam district administration in Zansunung dakhat apan tuzing lam da guktan curfew puang Indian Meteorological Department Khomdan Suipolte Gendanin Bihar West Bengal Sikkim Meghalaya le Arunachal Pradesh te a hongtung ding ni thum ni li sungin wanak takin su ding a hai hun sungin abik takin Assam le Meghalaya ten wa pi mai to ding chi in Director General IMD Mirud Yunje Mohapatra in AIR News te to holim na huna hilchan Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat in Arunachal Pradesh Chief Minister Kyanga Laithon Khaka aman alaithona state sunga Jal Jeevan Mission tungsak ding in na bol he Jal Jeevan Mission in atukahi le kumsang ni le somni le litan tana singtang incha tuinek tunsak ding chi ahi Arunachal Pradesh in ahi le hongtung ding mar sang ni le som ni le thum tanin in chia tuilong bu swak vek ding chiu he tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim the yaiteng ahi tun abana Prime Minister Man Ki Baat episode som guk le gukna Paite pawale khiat ngaina ene ding ka khwale tuite namaskar kumsang ni le som ni ading in Man Ki Baat in akhwal jinna lamkin tung tota yai hona thutam pi ikhoi khawa waite laka igen pi pen tulaya nat na hileng tungtang ahi yain bangtan hon dai ding ahya tukum pai ol na ma e chi te tulaya zak tam pen te ahi a kumbe di ngak la tam tak om hi in kamu lomte kenleng azyak ding khathai zo twan ke khaguk khasagi paisa in hai tungtang yai nat na yai tan dai ding aging ta ki omlo hi yai kya leng ithwa khopu hi lain cyclone Amphan in ahonwaya wainung solowin cyclone nisak hongki panona yai tengkya di isak lain wan hai chi nesethei locus gan hing chikhat igam sung state twam hongtungin lobol mi ten te ahonwai tamai hi jin ling la jak ding om to den ahi le yai teng itwa jakwa tukum sangni le somni kum hoilo chiding I hidiwam tukum kimtan ithwak te jaka lungke mai ding I hidiwam izen lowe kumbe nai lawa hi lungke nai ke ni lomte hichibang India in atwa apatna hilo hial hi kumdang hundang in leng Bualna tuam in ahonoka himale ipumwa swagi geu hi kagammi kror zale som thumte kahon muanga pangkhom leng zo lo ding omlo hi ale lam taka ithil twa in hon kita naw sak semin kamu khat khat ke pan pi twa in I omu a heite jakma in gamsunga muana le bitna hongtung lai ding a hi gamle nam id mi leng pungsem hi in kamu India le tang ladaka boina hongbol som ten akitwa pi dona amutawa India in milma hilawin lom abol ut a boina bol som tebel akitwa pi dona peve hi isipai hang san te un gamsung itin humbit pet mau chi leng mu thein om hi ladaka si na twakte gampum pi in za na sang pen kipya kipakin amawa ki kun hi ein kwan pi te ma bangun India milit in niman phapi pi kitana amaute Kipiakna kisak theipi ma hi amaute apan zillai la in patam takten ata teu gamle nam hombit dinga solding thutan na la pol bang om hyara the ahi in lungsim hon khoi khama ma hi isipai gal hang teu sisan amok na in lwangsak keini
wainak sangin en leng gamle nama dinga kahi thei bang hi hiam chi ki bel thakin zangni igam gide humbit ni asama panin lai thon rajni apan kamu a amana gelna a lada ka thil tung kamu nungin thutan na khat kala chi hi wai thutan na to bang hi hiam ichi le tu ban twal swak ban te kya kale ta ding chi a ka o swa in ngai dan leng ka gen ding chi gel hi midang tampi in leng hi chibang thutan na law hi maduraya pan mohan in leng lai hon kha ka athutan na la khon gel hi lomte zalena mu'ma in igam kiven na lama apen pen te in na pangkha hi wailain kiven na lama anatwan twal de ote tun eitung peka leng taw hi zalena zo in kiven na lam anakinel se kha a tun bel ladak thil tunga pan nak takin kilathaka ga swangi lamet lenga hi lomte tuphim him mi pi ki helna lowin awak swak hikin hi to hi manin mani khia ding ding ichi nga le ipan khomu hong poimo pen ma dinga twal swak ban na lei pen akal bi khatna hi pa mai hi nanek zon na bangpo hima le nagam nanam ama sapena na koi ding a hi to hi le lemna le moana kinga thei pan ding hi thupilin mi hain asyam na aswanga akisak thei pia ahat na asumle paite azang thel thang a mi pilin bel asyam na asan deu le agam anam a I deu a asumle paite gamle nama din asanga uchibange in India in leng aha na te agam anam hombit na din asang hi India in atupa hi le mani khia ding ding chi a hi aton dan paipi khat ane a hi le moana le lom tak na a hi yaite tat sat lawa paipi to zel ding hi ka khwale tuite tu hun haksa hona igam lockdown phase a pan unlock phase a kiswan pot a yai huna kwa peuma in thilni I theu kol hi twate bangham I chi le khatna a corona tunga wal zo ding le ni na a nek zon na lam suk kyam het lo ding chi te hi lomte lockdown hun lai sanga leng unlock huna pilkil kelagam ta ding hi pilwan na kya in na pan hon kheding hi na thei gi ge ding khat bel mas na bol ke ya social distance na zui ke ya sorkal thupiak dang te na zui ke le nang kya hilowin midang te sia na tun thei a adyakin upalam te le naw pangte adingin na ve ol samdyak a hi manin wai zakin ka khwale tuite ka hon ngem thak a hi ngai saklowin ommok ken ki kemin la midang te leng kem in lomte yai unlock phase a thil dang tam pi leng honin om a nelo don lowa om the I hi mok lo zakun lo nei mi hwan hai chin kham a hi ke a zwak leng ki kham saklo hi yailam kya hilo alo theilo thil tebel ipoimo dan dung zuya hona om a hi ka khwale tuite khatengin news atang thu isak ten lungsim khoi theima ma a yain India mi te khat le khat ki pan pi to adinga mansangin I hi chi hon lakhi tang thu tam takte laka kalung hon khoi diak om hi hwai a hi le Arunachal Pradesh Sang district a khota a thil tung a hi hon thatho sakma ma hi gamsung mi hoilo gamdanga gamsung mi hilo gamdanga inlam paiten tu laya ahon olwa quarantine center sang phatwa ma owa seble bol thait ma o hi hichibang na thei a le hon jasakun amauten mi tampi hon han thon thei ding u hi ka it ka gam mi te o coronavirus in hindan hon lum le thit he thi article khat ka simna a London a Financial Times ten yai pandemic honin Asia kya hilowin America tan pha a mi a hel masala tuam te nget na le poimo na sang a hi dan aswa hialu hi yai in alat sakbang hi hiam ichi le lam the na lam ngai khok na hon tu na mu thein om hi amaute poimo thil te le e gam sung swak a hingala amaute to kithuzak to hoi din kaging ka khwale tuite o corona pandemic omlo bang hitale hinna man phadan thoklo tam tak om ding in uming hinna banga hia hinna bangza ka oma hia I hinna bangchi a hia chi te ngai to in kinei meng khollo hi
hiai hunin insung mi te to kinai sem na hon to na ale lam taka hoina nei wang lakhe ka khwale tuite hiai man ki bada thutam pi igen khomu a anon changin thudang tampi igen khom non dingu hi nangai danu hon khak zel un kalkhat swanin pai khom leng ima ban ding bang sem sema phothe ding hi tukum beta te ngai to in lungki mai ke ni Thuthak la in kal swan leng kimal swa ding hi navekun damcha ton la a hoi lam kya ngai to ani ka kipak namaskar tunaba na la Teel ani na ngai dingu Bualna Zoulei Vangkhua chi la Lianhoihkim sak dia hon Teel tu te Ngaihkhiakna nem Ngaihkhiakna chinmon ching dimpi don khan mang Samuel Hausel mangson guite le gigs naw lakte hon Teel a hi ingai dingu All India Radio Imphal jingchang in Thuthak Lakkhawm Simna le ti nengkho pawa pan pu pa la ngai na ine dingu tu ni taklam dali le minute som legin to kitonin ihunu abeita muncha paite program ngai ting ting omnom le mangpha